Na današnji dan pre 22 godine potpisan je Kumanovski sporazum. Želeo sam nešto o tome da govorim sagledavajući ga sa drugačijeg stanovišta nego general Stevanović. Inače, slažem se sa svim što je rekao, osim u jednoj stvari. Pre nekoliko godina, čitajući izveštaje sa samita NATO, nabasao sam na ime nama dobro poznatog Jamie Shea'a i tu je predstavljen kao savjetnik za blue sky thinking. Ja uopšte nisam, prvi put sam se sreo sa tim pojmom, nisam znao šta znači. Dakle, Jamie Shea u tom trenutku bio savjetnik za dugoročne projekcije NATO. On je dobio jednu kancelariju u koju su se slivale informacije, tako da je mogao na osnovu njih sa svojim timom da pravi neke geopolitičke projekcije i planove strategijskog karaktera. Sad, gledajući iz tog širokog rakursa, kada vidimo šta je urađeno u Kumanovu, mislim da je rezultat neverovatan. Tim pre što je naša pregovaračka strana imala samo jedan argument u svojim rukama, a taj jedan argument bio je da je Zapad postao umoran od rata, njihovo javno mnjenje, zapravo ne politička elita, i da u tom trenutku nisu bili spremni da započnu kopnenu intervenciju. U takvim okolnostima, kada imate samo taj jedan vrlo tanak, mršav argument u svojim rukama, izdejstvovati sve što je izdejstvovano je ogroman rezultat. I mislim da upravo zbog toga je u prethodnih 6 meseci počela kampanja smanjivanja, minimalizacije značaja Kumanovskog sporazuma i jednog orkestriranog nazivanja tog dokumenta političkim porazom Srbije. U određenoj meri ovo je izlišno i komentarisati, ali ja bi se ipak zadržao na nekoliko stvari zašto to nije bio poraz. Prvo, za izgubljeni rat cena se plaća momentalno i u celini. Nema nikakve naknadne pameti i plaćanja na rate. Ako je rat izgubljen 1999. godine, ako je Kumanovski sporazum bio naš politički poraz, onda je logična posljedica bilo da Albanci iste godine proglase nezavisnost. Drugo, poraz se verifikuje kapitulacijom jedne od strana u sukobu. Našoj delegaciji u Rambujeu je nuđen dokument koji sa onim stravičnim aneksima znači kapitulaciju, on nije prihvaćen, pregovarano je i tokom rata, gospodin Šajnović je rekao pregovarano i pre rata, pa je nakon svega toga potpisan vojno-tehnički sporazum koji je bio osnova za donošenje rezolucije 1244. Razlika između teksta bilo koje kapitulacije i sadržine Kumanovskog sporazuma je ogromna, te dve stvari uopšte nisu uporedive. Treće, dobici od političke pobede ili ratne pobede postaju konačni i neopozivi tek kada su konstatovani i široko prihvaćeni od strane ubedljive većine ključnih aktera međunarodnih odnosa i u tom kontekstu kada ih legitimizuju određene međunarodne organizacije. NATO jeste proglasio pobedu, naveli su Albance, instruirali su ih da proglase jednostrano nezavisnost 2008. godine, ali je apsurdnost ovakvog poteza i to što 4 članice NATO nisu prihvatile tako rešenje do dan danas. Stavove ostalih nezapadnih aktera i njihovo viđenje celokupne situacije nije uopšte potrebno posebno objašnjavati. Dakle, NATO nije jedinstveni oko svog pogleda na taj ratni dobitak 22 godine nakon okončanja sukoba. Četvrto, za ove 2 decenije, zahvaljujući dinamici političkih procesa, svet je postao sasvim drugačiji. Pre 3 godine sam ovde govorio u istoj ovoj sali na temu multipolarnosti, tada sam rekao da se nalazimo u podmakloj fazi transformacije, transformacija je završena. Dakle, mi se nalazimo u fazi multipolarnosti, policentričnosti, kako god želimo da je nazovemo, da ne nabrajam druge primere, evo samo da spomenem povlačenje američke vojske iz Afganistana. To nije organizovano povlačenje, to je bežanija kojom se pokazuje da prosto Amerika više nije supersila koja može u takvim kontrolisanim uslovima da obezbedi željeni cilj. Dakle, nema više jedne polarnosti, nema više hegemonističke stabilnosti, niti jednostranih odluka koje će svi prihvatati. Nema ni kraja istorije, ni onog globalnog optimizma koji je postojao u trenutku kada je agresija NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju izvođena. Kako će
iz postojeće perspektive zbog svega toga uopšte biti artikulisan stav o dešavanjima iz 1999. godine, mi u ovom trenutku ne možemo da znamo. Istovremeno se prenebregava činjenica od strane ovih naših zapadnih partnera da su oni izgubili momentum da reše stvari na Balkanu kako su zamišljali između 1999. i 2008. godine i vreme se više ne može vratiti nazad. Po inerciji oni nastavljaju sa starom strategijom, to smo videli i jučerašnjim dešavanjima u Haškom tribunalu, odnosno ovom novouspostavljenom međunarodnom mehanizmu, ali koliko će im to rezultata doneti, najverovatnije u praksi malo ili čak ni malo. Danas je, dakle, ne samo netačno, već apsolutno deplasirano i van svakog šireg konteksta izmešteno prozivanje Srba kako su izgubili rat, pa zbog toga moraju predati Kosovo. Jednostavno, ovo više nije 99. godina. Zbog toga će i ovaj poslednji krug pritisaka završiti neuspešno. Zapadna politika prema postjugoslovenskom prostoru je propala. Trpećemo i dalje neke ucene, otvarat će se vrlo konkretne posledice toga, ali najgore je svakako prošlo. Ugaoni kamen koji je opredelio naše delovanje do danas, bez obzira što smo imali promene vlasti, bez obzira što smo imali velike turbulencije na unutrašnjem planu, jeste upravo Kumanovski sporazum. Da nije bilo Kumanova, ne bi bilo ni rezolucije 1244 u ovakvom obliku, ne bi bilo ni ove postojeće dekonstrukcije celog tog zapadnog projekta u našoj javnosti, a otuda i ovo ponašanje naše omladine i sve percepcije u javnosti o kojima je govorio profesor Reljić. Takođe, važno je istaći da je takvim pristupom sprečeno i ukidanje Republike Srpske. Tu se sad vraćam na onaj početak o blue sky thinking i jednom širokom pristupu koji je NATO imao. Posle dolaska njihovih snaga na Kosovo, prvo što su trebali da obezbede jeste da Albanci dobiju legitimitet za proglašavanje nezavisnosti, a zatim bi se nastavilo i dalje. I to nam sve ovo što se odigravalo i u tom trenutku, ali evo i sada u Bosni i Hercegovini pokazuje. Nije mala stvar što smo Kumanovskim sporazumom, ako ništa drugo, kupili vreme da se ti pritisci amortizuju, da se učini određeni unutrašnji manevar o kom je kolega Vuković govorio i da danas budemo u daleko boljoj i povoljnijoj poziciji nego 2 decenije ranije. Dakle, u političkoj praksi zapadne zajednice, utemeljenoj na principu kako cilj opravdava sredstva, stvoren je opasan kosovski presedan i 1999. godine, a pogotovo 2008. godine, ali ono što oni nisu predvideli jeste da je od 2008. godine do danas taj kosovski presedan čak 5 puta upotrebljen ili zloupotrebljen. Takvim delovanjem njihovim i našim nepopuštanjem, istrajavanjem na Kumanovskom sporazumu i rezoluciji 1244 otvoreno je pitanje održivosti teze o internacionalizaciji unutrašnjih jugoslovenskih granica. Dakle, principi Badinterove komisije više ne važe, zahvaljujući njihovom delovanju mi to nismo pristali i sada su nam neophodna neka nova rešenja. Nedoslednost u primjeni relevantnih međunarodnih sporazuma na postjugoslovenskom prostoru indukovala je da na postignuta rešenja tokom raspada Jugoslavije može se gledati samo kao na privremena, pa se usled toga i period koji traje od 1992. godine može označiti samo kao tranzicioni. To sada kako će se rešavati zavisi i od međunarodne zajednice koja je značajno širi pojam nego što je to bila 1999. godine ili čak 1992. godine, ali zavisi u velikoj meri i od nas i od toga koliko će nas sadašnji ili potencijalni saveznici u nekim planovima podržati. U svakom slučaju, da ne ponavljam sve ono što je general Stevanović rekao, Kumanovski sporazum je gledano sa teorije, iz teorijskog ugla, analizirajući proces
pregovaranja, onako kako to recimo Kissinger radi, ali i posljedica koje je proizveo veliki trenutak za našu politiku i našu diplomatiju. To je bio početak spašavanja onoga što se spasiti može, izbjegavanje kapitulacije i nemirenje sa porazom. Danas, 22 godine kasnije, postaje jasno da je tada urađen veliki, ogroman posao i da je stvoren okvir koji nam je omogućio da održavamo kakav takav utjecaj ne samo na Kosovu i Metohiji, nego i u Bosni i Hercegovini, a postepeno evo i da jačamo svoju poziciju. Hvala.